بله تماشاوان هجال سر مجاری از برای خو بدم آلمانیا ما میوانداریا برز عبدالعزیز ملا قاسم او جی روزنامه‌وان کریدن باش برز عبدالعزیز ج داخلینیا جون بولتن از دست بکم دبیجه کو ایران صدام هری سرکه جبو آفاندنا پرسگریکان ده روجهلاتا ناوین نخواستن ده سوریه ده پس ده ورده او گلو دم هاتیه جبو تکبرنا رولا ایران ده روجهلاتا ناوین ده نخواستن ده سوریه ده از دبیجم لگوری ترکیه کنی و امریکا و هروها اسرائیل رشد الاسلام مثلا در خطنا اسرائیل سوریه يعني مشارك جلك جرنجا هروها ما تدافعانية حسن نصر الله بيجيت يعني وقت نجي دما بوكي في ونديما لقل اسرائيل هنا اول اف دخينك رولا ايراني براتي نزيك وبداوي بين سوريا وچوا ایران ج سوریه درخینین تجینا اما جه پیکر میکانیزم کیفیه وچوا با براستي يعني معنا اسرائيل لسوريا بلكي برا ميليتاني نوبي او ميليسي نوبي لسوريا بي هروها بلكي لسر يعني بالدستيه كويحه لسر قطرات جمهوري لسر دزجين حكوميين مظن سوريا وهروها بلكي اف اسرائيل وكي ام دبينين اف چنجارا بنكيوي سربازي جرينج نيزيكي دافرين جرينج وكا فروخانا الشامي وبادرا ومبارانكي بلكي افاهني يعني بهترينو سر مثلا سربازي جلك ايريش لان بنكي يعني سوريا دا وهروها دما بيدا يعني رولا ايراني لسر سوريا دالي سياسي دا كيمكي اوجي ادبجم روسيا تكاري پرسا من او بو کو یا بالکش او کو د وجه ویندا روسیا بجدار کریه تفی کوم زانن روسیا و ایران هف پیمان هفن اوا چند سالن لسوریه به هفدورا شر دکن پرس دفردا او کو اگر هيا کو روسیا د چه پروسه که لدجی ایران ده بجدار بکه پروسه که لشکری به یان فشارن آبوری به لسر ایرانه از دبیجم بجداریا روسیا د کنگره خودست ده بلكي او كونغري لسر استي حريميجي يعني كان قوتو بيجا مساله ايراني كلمه يعني بلكي بهتر لسر سوريا يعني از دوی باوري دمك روسيا و داوي برولا ايراني سوريا تا كيماي سوريا تا بيني هاجر او فيجا ايريشن ديتر لسر ايراني او بابتك ديتر دبيك وروسيا وچوا وی روله بداوی بینه برز عبدالعزیز وچوا وی روله بداوی بینه اگر پروسه لشکری و کو چوا العراق هاتا پیکانین اگر هي کو روسیا دوی پروسه ده دوی عملیه ده بشدار ببه از باورناكم تمام هذا روسيا بشدار ببي ل او روسيا دما چند ساله بوري او دو کنگره استانا دا وقت جي ايران حاضر ذكر آماده ذكر ايران و تركيا ايرو او دم درباس يعني اذا رولا وايا سياسي تبقى وايا سياسي د سوريا دا ماما يعني واسرائيل روجانا بنكي سربازي ايراني بمباران دكي افاني و رولا ايراني د سوريا د ګر کلا واکه د بعد د مين زیک تجيب داوي بي باشه ایران چه ترسيل سر اسرائيل چه دکه بطيبت لسوريا تفيكم زان كونها جيخوا لباكور درع لوان باريزغان دگره چه ترسيل سر اسرائيل چه دکه حتى کو اسرائيل كتيه فيلفو تفكري جوينان لدار دخينه دا كورولا ايران كيم بكه از بيجم مثلا اسرائيل نتني مطرسيه ايرانينا يعني
إيرو إسرائيل دخازي رولك مظن بلي زينة مسألة پیش روجا سوری دا هروها ایرو دخوازی ناف دولتی عربی دجی وکی ایرو تدبیر کرن او بنتنا فكرن صفقة العصر يعني او جي ايرو اسرائيل برجوانديه وين هذا تفي تشارتو كده هناك برجوانديه تقل دولتين عربيين اللي تجي اسرائيلي اللي تجي ايراني هناك برجوانديه بلكي بمعنى ايراني نجي حتى تمك ويبا وريدا اسرائيل دما شرك شيء دنافرا امريكا واسرائيل دا هلبت او بنكي لشكري لسوريا ومطرسيه كي لسر ايراني تشبي جبركو ممكنين يعني امريكا بيجرب كذا شركه منظمه شركه وها منظمه واسرائيل اللي بشتاوي نسكن باشه درباره گفن ترامپ لسر ایرانه چاودیر دبیجن کو بتنه پروپاگاندایا نرجده نجدیه دبیک آینا پروسه که لدجی ایرانه تو چت بیجی شروعیاتا جرا چیه حتى نها وقت خياكرين تاني او قفن او جبو بهتر فشارة بيخن الاسرائيلاني جبو قبول كرنا شرط مرجين امريكا ل دروجين بيدا او هلوت كريداين اللي ترتشين لعرديتين كرين يعني وقت مديت ايراني بريدامكي فروقك بيف كفانيا امريكاني صار تبكو ايرو امريكا ايرو مرجن وي هنا مرجن وي قالك مظن ترى ايراني هنا قالوا ايراني كاربي ومرجع قبول بكي از بيجم ايراني حتى تالي نكاربي رجيم ايراني ومرجع امريكي قبول بكي وجبر فيكي يعني وكا بيجي درفتين شر درفتين اللي دانك السربازي بلكي هنا يعني باش جالك سباس جبو بريز عبد العزيز ملا قاسم روجنامافان جي المانيا تل قلمبوي جالك سباس جبو شروفينته